abatura bari kurenga mu runana okurugumurika gwa bushwero mugombora ya mwizo mu Rwampara East nibo betabiro mu mushumo gw'imikono ogumazire sabitemwe ogushakirwa abanyishengero ba Rwampara ito ntwikiriza umukutokubanza kugumana wo mu tekenyanja nobo muntu omwegesa kuza kujuba ayirondeye byenyanja byinshi aba begesi bokora sabuni amashuta ebitabo enkito nebindi byinji ebarukoresana manongo mu makagabo mweno bwahati kuza kumurka abana bo kuza kumurka tibaragure kitabo tibaragure mashitano bakubane bagikora nk'abantu mwizima tusime habwa skilling ya turetire apananye mbiro mu bashomi ni namasiko unaye kutandikana n'ubwiro bumpaha kinjenda gushakura kitabo kinjenda gura sabuni akwepisho mejo point shomiri nabi kwata. Now I prove that I got a very good skill of making books. I will always provide myself books. Harriet Nakamya oriyo mujwekirwa mukuru yanga wa district ya Rwampara asimira abanyishengera babo kwegesa abature b'imikono kandi araganisha kubongera ubushagici shima munonga na mama Rwampara oraskiri ngeji na munonga Uganda ya hati chendo mutwa ina mu mutwe yabo ine degree yaba tojine ashobe owe no basokore chitu chono tunge mwaka sente shima munonga honorable nekintu cyo mutano munonga itwe tiya karuru ebisanja bingi munonga ferera twatera aba MP bakugenda umnyishengero Rwampara East Julius Tsime Karuhanga asimira abatura babushwera bo kwejumbira mu programeji kandi abashabiro kubitamamani tingwe na newe muzire no shigarika kuzagura bitabo kandi ubaze ko mwana wawe abwire akija karusho maningo mukaza karusho so ikingo bashaba mukore ebyomuka kandi mushavye mutwara mukatare mufune sente omakagani ehorege katandika y'urubyo kwezi 19 ku 11 umwaka 2024 neshigenderwa cyo kugunjura abaturo miruka yoni 14 ryo mu Rwampara East kandi hatasigire miruke na yonka ahabwa TV West and Aiden Bataringaya.